Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonje kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Abana b'ingagi 40 bazitwa izina mu kwezi gutaha. Mu karere ka Rubavu abantu batatu barimo n'umukuru w'umudugudu bafungiwe gukubita umuntu agapfa. Tshisekedi yashyizeho abayobozi bashya mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza. Leta ya Kongo kandi ntivuga rumwe na M23 kwiyicwa ry'umunyamakuru wiciwe i Bukavu. Netanyahu nawe ntavuga rumwe n'igisirikare cya Isiraheli ku kwigarurira Gaza yose. Abarenga ijana bo baburiwe irengero, abandi bicwa n'imyuzure mu Buhinde. Igihugu cya Iran cyo kishuwa cyekwagaho kuba maneko ya Isiraheli. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 6 z'ukwa 8 kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Bantu mufite imodoka za hybrid mwaba muzi ko zigira umwihariko w'uburyo zitabwaho. Muti kagira inkuru rero. Yego, maintenance y'imodoka za hybrid irihariye rwose. Abantu benshi imodoka zabo zikomeje kwangizwa no gukorerwa maintenance nabi cyangwa zigakorwa n'abatabifitiye ubumenyi, bikaba biri kuziganisha mu kwangirika no kuziteza ibindi bibazo bya hato na hato. Waba waribajije impamvu uhora mu igaraje mu gihe hari abandi imodoka zabo zikiri urwembe nyamara mwaraguze izo mu mwaka umwe? Sigaho kwiyangiriza, kuko maintenance y'izi modoka za hybrid bo bagutanze kumenya ibanga ryayo. Nta rindi rero uretse kumenya Auto Korea Maintenance Limited. Ngabo bahanga bazi gusuzuma no kugufasha kubungabunga imodoka ya hybrid mu buryo bwose bushoboka. Witesha agaciro imodoka yawe, yishyira inzobere mu bya teknoloji y'imodoka zigezweho, kuko nabo bagufitiye aba engineer babirambyemo. Aba banakugira inama zagufasha ubwawe kugira ubumenyi bwo kwita ku modoka yawe bitabaye ngombwa kuyizana mu igaraje. Muri Auto Korea Maintenance Limited nibo bafite amavuta kabuhariwe mu bijyanye no gusukura moteri z'imodoka za hybrid ndetse no gukorera maintenance systeme zazo zose. Ubwo kandi namwe mufite imodoka zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai, nizere ko mwamaze kumenya neza ko muri Auto Korea Maintenance Limited ariho honyine hari Prolines na products zibafasha gukomeza kurambana izo modoka no kuzirinda kwangirika kwa hato na hato. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Bayikaze muri amakuru arambuye duhere ku Rwanda na Zimbabwe byagiranye amasezerano 5 y'imikoranire. U Rwanda na Zimbabwe byagiranye amasezerano 5 mu nzego zinyuranye zirimo ubuzima, guteza imbere urubyiruko, guteza imbere ubufatanye mu nzego za polisi, urwego rw'ingufu no guhanahana amakuru ku bijyanye na za gasutamo. Aya masezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa gatatu ubwo hasozwaga inama ya gatatu ya komisiyo ihoraho ihuriweho n'abahagarariye u Rwanda na Zimbabwe hagamijwe kwigira hamwe ibyakorwa mu kunoza ubuhahirane n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe, mu gihe Zimbabwe yari hagarariwe na mugenzi we Professor Dr Amoni Murwira. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibihugu byombi byagize umwanya uhagije wo kwiga ku nzego zinyuranye z'imikoranire nyuma y'inama ya kabiri yahuje inzego zombi yabereye i Harare muri Zimbabwe mu 2023. Iyo nama niyo yatumye yashyirwa umukono ku masezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye, harimo guteza imbere urubyiruko, imikoranire y'inzego za polisi, ubuzima, guhana amakuru ya za gasutamo ndetse no kongera amasezerano n'ubufatanye mu rwego rw'ingufu. Yagaragaje kandi ko ibihugu byombi bisanzwe bikorana mu nzego zinyuranye nk'ubuhinzi, inzego zigorora, ubukerarugendo. Yemera ko hakwiye gushyirwa imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano asinywe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Zimbabwe
Zimbabwe Professor Dr Amoni Murware yagaragaje ko igihugu cye cyifuza gukorana n'u Rwanda mu nzego zitandukanye. Yashimye kandi ihuriro ryashyizweho rihuza abikorera mu Rwanda no muri Zimbabwe rya Business Forum, yerekana ko ryafasha mu kugaragaza amahirwe y'imikoranire mu nzego zinyuranye zirimo ubuhinzi no gutunganya ibibukomokaho, ubukerarugendo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, guteza imbere inganda n'izindi zagirira akamaro abaturage b'ibihugu byombi. Yakomeje avuga ko Zimbabwe yiteguye gutanga buruse ku banyeshuri b'Abanyarwanda bashaka kongera ubumenyi mu ngeri zinyuranye, by'umwihariko mu guhanga udushya no guteza imbere inganda. Abana b'ingagi 40 bazitwa amazina mu kwezi kwa 9 gutaha. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko umuhango wo kwita izina abana b'ingagi uteganyijwe ku itariki ya 5 z'ukwezi gutaha kwa 9 mu Kinigi hafi ya pariki y'igihugu y'Ibirunga. Hazitwa abana b'ingagi 40 barimo 18 bavutse mu 2024. Ni ku nshuro ya kabiri mu Rwanda hazaba habaye umuhango nk'uyu. Uyu mwaka ibi birori bizaba ku nshuro ya 20 byagombaga kuba bigiye kuba ku nshuro ya 21 kuko ibyo mu mwaka ushize byasubitswe mu gihe mu gihugu hari hagaragaye icyorezo cya Marburg. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo muri RDB Irene Murerwa yavuze ko ari ishema kuba u Rwanda rugiye kongera kwita izina abana b'ingagi. Yakomeje avuga ko uyu muhango ugiye kuba mu gihe umubare w'ingagi ukomeje kwiyongera mu Rwanda. Ati umubare w'ingagi mu gace ka Virunga wariyongereye uva kuri 880 mu 2012 urenga 1063 uyu munsi. Ibi bigaragaza umusaruro w'uburyo bwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bushingiye ku baturage n'ubufatanye bw'ingenzi. Biteganyijwe ko muri uyu muhango wo kwita izina azashimirwa abaturage n'abarinda parike kugira uruhare mu kubungabunga ingagi zo mu Rwanda. Uyu muhango kandi uzajyana n'ibindi bikorwa birimo irushanwa rya golfe n'ibirori byo kwakira ku meza bazawitabira. Kuva uyu muhango watangira mu 2005 amaze kwitwa abana b'ingagi 397. Dukomereza amakuru ko yarebana n'uburezi, aho buri karere kagiye kugira ishuri rya TVET ryihagazeho. Engineer Paul Mukunzi we buri kigo cy'igihugu gishinzwe tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro RTB aravuga ko mu myaka iri imbere buri karere kazubakwamo ikigo cyigisha ubwo bumenyi kiri ku rwego ruhambaye. Kubaka buri shuri ngo bizatwara hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 12 z'amadolari bitewe n'ikoranabuhanga rizashyirwa mu bikoresho buri shuri rizahabwa. Intego y'ibyo byose ni ukugira ngo u Rwanda rwubake ubukungu bushingiye ku bushakashatsi mu nganda, ubumenyi ngiro bw'abanyeshuri barwo no kongera ibyo rukorera imbere. Uyu kandi ngo numwe mu mivuno yatumye ibihugu bikira. Urugero u Rwanda rufatiraho akaba ari urwa Korea y'Epfo, igihugu mu myaka 80 ishize cyari gikennye cyane, ariko kuri ubu kikaba ari igihugu cya 13 gikize kurusha ibindi ku isi. Mu mishinga rero u Rwanda ruteganya ku ikubitiro no kubanza kubaka amashuri make mu turere 8 twa Nyagatare na Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, Karongi na Rubavu mu Burengerazuba, Gicumbi na Burera mu Majyaruguru ndetse n'uturere twa Huye na Kamonyi mu Majyepfo. Buri shuri rizigisha abanyeshuri 600 kandi rigomba kuba ryujuje ibipimo mpuzamahanga mu bijyanye n'imyubakire no mu bikoresho bifite ikoranabuhanga rigezweho. Mu nteganyanyigisho ngo hazibandwa ku masomo asubiza ibibazo biri mu Rwanda kandi abarimu bazayigishamo bazaba barigiye cyangwa barahuguriwe muri Korea y'Epfo. Ayo mashuri azaza yongera ku yandi 7 yatangiye kubakwa. Intego ikaba ko yose azatangira gukora bitarenze mu myaka 2 iri imbere. Icyiciro cy'umushinga uvugwa aha kizarangira gitwaye miliyari 118 z'amafaranga y'u Rwanda, ukazaterwa inkunga na banki yo muri Korea y'Epfo yitwa Korea Exim Bank. Mu yandi makuru, inzara iranuma mu bakozi ba Choose Kigali bamaze igihe kinini badahembwa. Abakozi bakorera restaurant izwi nka Choose Kigali baratabaza nyuma yo gukorera iyi restaurant amezi menshi badahembwa ndetse bajya kurega ntibigire icyo bitanga. Imbarutso y'iki kibazo yabaye inkuru y'umukobwa witwa Aline Umutesi wahisemo kwifashisha imbuga nkoranyambaga kugira ngo arenganurwe nyuma yo abonye iyi restaurant idakozwe ibyo kubishyura. Tariki ya 4 z'uku kwezi Umutesi yifashishije X yasobanuye uburyo agowe n'ubuzima nyuma yo gukorera Choose Kigali amezi 10 akishyurwa 5 gusa. Uyu mukobwa avuga ko aberewemo ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda. Ati iki kibazo cyadusize mu bibazo by'ubukene, ntitukibasha kwishyura ubukode, ibyo kurya, ingendo, amafaranga y'ishuri n'ubuzima bwacu bwo mu mutwe bwarahangirikiye, kandi restaurant yo iracyakora, yakira ibirori n'ibindi. Uyu mukobwa avuga ko atari we gusa kuko hari n'abandi 11 bakoranaga bose batishyuwe bakaba bakomeje gukora bibwira ko restaurant izageraho ikubahiriza ibikubiye mu masezerano bafitanye, ariko ngo amaso kugeza ubu yaheze mu kirere. Nyuma yo kubona kwishyurwa ku neza bitagikunze, berekeje mu buyobozi babwira umukozi ushinzwe mu murimo mu karere ka Nyarugenge. Tariki ya 15 z'ukwa 7 k'uyu mwaka iyi restaurant yemeye ko bitarenze ku ya 30 z'uko kwa 7 izaba yabishyuye bose. Mu bandi batishyuwe harimo Daniel Byiringiro wari umuyobozi w'igikoni utarishyuwe miliyoni 15 n'ibihumbi 600 yakoreye amezi 9, Claude Nduwayezu wakoraga mu bijyanye no kumenyekanisha ibikorwa utarishyuwe miliyoni 6 yakoreye amezi 6. Harimo kandi Joseph Nayituriki wari ushinzwe isuku ndetse n'ibikorwa byo muri restaurant na utarishyuwe miliyoni 1,600 y'amezi 9. Uwitwa Byiringiro yabwiye The New Times ko kuri ubu basigaye bagenda
bagenda bihishe kubera amadeni. Uwitwa Nduwayezu yavuze ko bacecetse igihe kinini kubwo kubaha aho bakora, ariko ngo birageze kuko barambiwe kubaho mu buzima bubagora kandi bitwa ko ari abakozi. Si ubwa mbere icuzi Kigali irikoruje ku mbuga nkoranyambaga kubwo kutishyura abakozi bayo, kuko mu kwa 10 kwa 2024 nabwo umukozi yayireze kutamwishyura amezi arenga 5. Umukozi ushinzwe imirimo mu karere ka Nyarugenge yavuze ko ikintu ari isubiracyaha gihita gishyikirizwa Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Biteganyijwe ko aba bakozi bose batishyuwe na cuzi Kigali ngo bazajya guhura n'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkundabarashi Moise ku itariki ya 7 z'uku kwezi kugira ngo baganire ku buryo bafashwa mu bijyanye n'amategeko. Naho Musanze abatunze televiziyo ngo baharana ubwoba ko batoborerwa inzu. Abaturage bo mu kagari ka Bukinanyana mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze baravuga ko bamaze iminsi batewe impungenge n'ubujura bwibasira televiziyo zo mu bwoko bwa flat bakaziba nijoro batoboye inzu. Kugeza ubu muri aka kagari hamaze kwibwa flat zigera kuri 15 mu gihe gito, ibintu byateje ubwoba n'umutekano muke mu baturage kuko buri wese mu bafite flat ngo aba yumva hangayitse. Nsanzu Muhire Jean wo muri aka kagari ka Bukinanyana yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ati biba nijoro ugasanga batoboye igipangu cyangwa urugi. Hari umuturanyi baje batobora inzu bagera muri saro yicuye asanga bamucucuye. Ubwo si ubujura gusa ahubwo ni no guhungabanya umutekano wacu kuko ntabwo tugisinzira neza. Turasaba inzego bireba kudufasha bakarwanya ubujura kuko ibi bintu bituma tutamenya amakuru iyo bagutwaye televiziyo yawe. Ni ikibazo ahuriyeho na bagenzi be batandukanye barimo n'uwitwa Mukamana Alicia ati kuri ubu umuntu ufite flat aba afite ubwoba buri joro. Twabuze amahoro, buri wese aba yibaza niba ari ukurikiyeho nyuma yo kwibwa kwa mugenzi we baturanye. Nkunduwera Thomas umukuru w'umudugudu wa Bwiza mu kagari ka Bukinanyana ashimangira ko iki kibazo gikomeye ndetse ko bagikurikiranye nk'ubuyobozi. Ati twagerageje gutanga amakuru ariko birasaba ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'irondo ry'umwuga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu majyaruguru IP Ngirabakunzi Nyase yemeje ko iki kibazo bagiye kugikurikirana kuko ngo batari bakizi kugeza ubu. Yongeraho ko nta makuru bari bafite ko muri uyu murenge hari ubujura nk'ubwo. Ati hari zimwe muri flat zimaze gufatwa, abaturage bashobora kuza kuzireba ku biro bikuru bya polisi mu majyaruguru. Dusaba abaturage kujya batanga amakuru ku gihe kugira ngo niyo hagize igifatwa biborohere kugikurikirana no kugisubiza nyiracyo. Yongeyeho ko polisi itazihanganira na rimwe umuntu wese utekereza ko ashobora guteza umutekano muke, kwiba cyangwa gusenya. Ati tuzakomeza kubikurikirana kugeza igihe ibi bikorwa bihagaritswe burundu. Aba baturage barasaba ko hashyirwamo imbaraga nyinshi mu gukumira ubu bujura, hibandwa ku kongera amarondo no kongera uburyo bwo guhanahana amakuru afasha mu kurinda abaturage n'ibyabo. Mu karere ka Rubavu ho abantu batatu barimo n'umukuru w'umudugudu bafungiwe gukubita umuntu agapfa. Sempundu Tade umukuru w'umudugudu wa Murambi mu kagari ka Kanyundo mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu afunganywe na Ifite Imbaraga Eric na Sebunani Paul Martin ugishakishwa bakabakurikiranwe icyaha cyo gukubita Boningi Janvier w'imyaka 25 bikamuviramo urupfu. Ifite Imbaraga Eric ni ukekwaho gukubita inkoni Boningi Janvier zikamuviramo urupfu, hanyuma umukuru w'umudugudu Sempundu wakaba afungiye kudatanga ayo makuru no kurangarana wakubiswe akarinda apfira mu rugo. Uwahaye amakuru ikinyamakuru Imvaho Nshya yavuze ko Boningi Janvier yavuye mu kabari kahitwa mu Gaferege ataha nijoro anyura ku murimo w'ibirayi byari birinzwe na Sebunani Paul Martin na Ifite Imbaraga Eric baramufata bamukubita ngo bamubonanye ibiro 2 by'ibirayi bakeka ko abikuye muri uwo murimo. Ati bamukubise inkoni nyinshi bibanda ku gice cyo mu gatuza no mu nda hagana mu mbavu. Babonye bamunogeje baramureka arataha, ageze iwe abibwira umugore we nyina Nsabimana Donatille. Uwakubiswe yakomeje kuremba, bukeye umugore watabaza mudugudu Sempundu Tade amusobanurira uko byagenze, nawe amurangira aho ajya gushaka ingobyi yo guheka ajya kuyishakayo. Yazanye iyo ngobyi ategereza ko mudugudu ahamagara abaturage bajyana umugabo we ku kigo nderabuzima cya Mudende araheba. Umugore abonye bimuyobeye yahamagaye abaturanyi bake, bahageze bahamagaye mudugudu ababwira ko adahari yagiye kurangura umusururu. Umwe mu bayobozi bo muri uyu mudugudu yabwiye Imvaho Nshya ko mudugudu atigeze ababwira ayo makuru, bakaba babimenya ari uko umugore abonye umugabo amupfiriyeho ajya kubivuga kuri polisi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende Murindangabo Eric avuga ko mudugudu yumvise ko umuryango wa nyakwigendera ugiye kuzana umurambo we bakawushyiriwe, bamushinja kurangarana umuntu wabo ngo aracika. Umurambo wo muryango ujyana ku kigo nderabuzima cya Mudende. Mudugudu ngo yaje kwishyikiriza inzego z'umutekano anafasha mu ifatwa ry'uwitwa Ifite Imbaraga Eric, ariko uwo murumuna we akomeza kubura. Atabafashwe bafungiye kuri station ya Ribo ya Mudende. Mudugudu akurikiranwa guhisha amakuru yagombaga gufasha ko abakekwa bahita bafatwa. Anavuga ko uwafashwe yahakanye kumukubita, ababwira ko uwabuze ari we wamukubise kuko nibyo birayi bamukubitiraga ngo ntawo basanze byakuwe muri uwo murimo. Umurambo wese ujyanwa ku bitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma, ariko RIB ifata umwanzuro wo kujyana i Kigali gukorerwa isuzuma ryimbitse ngo harebwe niba ari inkoni yazize cyangwa niba hari ubundi burwayi yari afite, kuko umugore wavuga ko umugabo yari muzima nta bundi burwayi afite. Gitifu Murindangabo avuga ko mu bihe nk'ibi by'umwero w'ibirayi hakunze kugaragara abajura babyiba nijoro, ariyo mpamvu n'uburinzi buba bugomba gukorwa, ariko ngo gufata unyuze wese mu nzira yegereye umurima wabyo ugakubita avuga ko ari ihohotera rikomeye. Gitifu yongeraho ko uwakubiswa ashobora kuba yaraviriye imbere kuko uretse ibikomere yari afite mu mugongo ibindi ngo byari imibyimba y'inkoni. Nyakwigendera asize umugore n'umwana umwe. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavuga hanze y'u Rwanda.
wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Ubu ndi Dubai, ndi Swatase, ndi ya kampani yizewe kandi mudatenguha mu bijyanye no kukugurira ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigezweho by'i Dubai. Aho i Dubai ndahabona imodoka nziza kandi zigezweho mu moko atandukanye no mu mirimo itandukanye. Hari imashini z'ubwoko butandukanye mu mirimo itandukanye, nk'imashini z'ubuhinzi, computer, imashini zo muri salon de coiffure, mu garage, printer, imashini z'abatekinisiye zikenerwa umunsi ku wundi, imashini zo mu nganda, spare parts, amavuta y'imodoka ndetse n'izindi. Hari imyambaro, hari amasaha, hari amatelefone n'ibirungo by'ubwiza ku bakobwa n'abagore. Hari n'ibindi byinshi byiza kandi bihendutse bya kalite y'i Dubai. Ntuma icyo ushaka kigenda mu ndege urakibona mu minsi 2. Ku bindi bitanyura mu ndege wanyandikira kuri WhatsApp 0788 67 85 97. Aya mahirwe nguhaye yo kuba ndi Dubai wantuma mu minsi 2 bikaba bikugezeho, ntagucike. Ndi Swatasi. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda tuyihere kuri ivuga ko Tshisekedi yashyizeho abayobozi bashya mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho abayobozi bakuru 2 bashya b'amashami y'urwego rw'igihugu rw'iperereza. Iteka rya perezida ryasomwe kuri televiziyo na radio by'igihugu rivuga ko uwitwa Kalala Musungu Theophile Charles yagizwe umuyobozi mukuru w'ishami ry'imbere mu gihugu, naho Piema Mikombi Gaston agirwa umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe iperereza hanze y'igihugu. Aba bombi bazakora mu ishami rishya rya Agence Nationale de Renseignement ryiswe ishami rishinzwe iperereza ku bukungu n'imari. Basimbuye Louise Moise Kilembe wari umuyobozi w'ishami ry'imbere mu gihugu na Augustin Nyembo Tumba wari umuyobozi w'ishami ryo hanze y'igihugu. Iri shami rishya ryashinzwe mu kwa 8 kwa 2024. Intego yaryo ikaba ari ugukora ubushakashatsi, gukora iperereza, gukusanya, gusobanura no gutangaza amakuru y'ubukungu, imari, mu mibare n'ikoranabuhanga haba mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Rishinzwe kandi kugenzura inzego z'ingenzi nk'ingufu, itumanaho, ikoranabuhanga rishya ry'amakuru hamwe n'imbuga za internet ndetse no kugenzura imicungire y'imari ya leta. Iteka rya perezida riteganya ishyirwaho ry'ubuyobozi bukuru bw'iri shami bugizwe n'ubuyobozi 3: ubuyobozi bushinzwe iperereza mu bukungu, ubushinzwe iperereza ku ishoramari no kurwanya amagendo, n'ubuyobozi bushinzwe inyigo n'igenamigambi ry'ubukungu n'imari. Leta ya Kongo ntivuga rumwe na M23 ku iyicwa ry'umunyamakuru Fiston Wilonja wiciwe i Bukavu. Fiston Wilonja Mazambi wari umunyamakuru yiciwe i Bukavu mu gace kagenzurwa na AFC M23. Ikinyamakuru Le Potentiel cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko mu gitondo cyo kuwa mbere aribwo abantu basanze umurambo uryamye hasi yavuye amaraso menshi kandi aziritse ikiziriko mu ijosi. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko bwamagana ubwo bwicanyi bwakorewe mu gice cyafashwe n'umutwe witwaje intwaro, kwaho yiciwe ari mu gice abanyamakuru babangamirwa gukora akazi kabo ka buri munsi. Amakuru atangwa na babonye umurambo we bavuga ko yishwe nyuma yo gukorerwa ibikorwa by'icarubozo. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rw'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa avuga ko yamagana ubu bwicanyi ariko akabwegeka ku batifuza ko igice bagenzura kigira amahoro. Itangazo rya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo uruhande rwa FCM23 ryamagana iyicwa ry'uyu munyamakuru. Umuryango w'umunyamakuru n'abagenzi be barasaba umutwe wa FCM23 gukora iperereza bakagaragaza bishuye umunyamakuru. Umunyamakuru Fiston Wilonja Mazambi apfuye afite imyaka 30, bikavugwa ko yishwe yabanje gushimutwa amasaha saa 12 z'umugoroba, akaba yaratwawe n'abantu batamenyekanye akuwe mu gace ka Mulamba kwa Muganza muri quartier Nguba, atwawe n'umukomando w'umusirikare utahise umenyekana. Uyu munyamakuru abamutoraguye ku muhanda bavuga ko bamujyanye ku bitaro bya Bukavu ameze nabi kubera ibikomere yari afite, ko ari byo byaje kumuhitana. Abamushimuse ngo bamwurije imodoka ya gisirikare shishi itabona, nyuma abantu baza kumusanga ahanavirirana bamujyana ku bitaro byitwa Hôpital General de Bukavu, ariko kubera gukomereka cyane aza kuhagwa.
dukomereza Goma aho mukwabo wa M23 ufatiwemo abatari bake bakekwaho kuba ibyitso bya FRDC na FDLR. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma aravuga ko mu gitondo cyo kuri wa gatatu inzego z'umutekano za M23 zakoreye umukwabo wasize hafashwa abatari bake bakekwaho guteza umutekano muke. Abafashwe biganjemo insoresore bakaba bafatiwe mu gace ka Mabanga mu majyepfo ya komine ya Karisimbi. Ni ku nshuro gatandatu M23 yarikoreye umukwabo muri iriya komine iri mu zikunze kugaragaramo ibikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bw'abitwaje intwaro. Amakuru avuga ko saa 11 z'igitondo aribwo inzego z'umutekano za M23 zageze muri Mabanga zisohora abantu bose mu mazu zibatunguye mbere yuko bajyanwa kuri Stade de l'Unité ahagenzuriwe niba bafite ibyangombwa. Nyuma y'irigenzura amakuru avuga ko abatari bake bahise batabwa muri yombi n'ubwo umubare wabo utaratangazwa. Abatawe muri yombi bakekwaho kugirana imikoranire n'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa genocidaire wa FDLR uzifasha mu ntambara ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Amakuru kandi avuga ko iriya operation yarasiwemo abasore babiri bashatse kwiruka barakomereka. Kuva M23 yafata Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka, uyu mujyi wakunze kurangwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ahanini bitewe n'intwaro ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zawutayemo ubwo zatsindwaga zigahunga. Bikekwa kandi ko hari bamwe mu bahoze barwana ku ruhande rwa ziriya ngabo baba bihishe muri Goma ndetse no mu nkengero zayo. Amakuru avuga ko imikwabo M23 yagiye ikorera muri uyu mujyi no mu bice bya teritwari ya Nyiragongo yayifatiyemo byibura abantu barenga 80 bakekwa kuba ibyitso by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Umuryango umwe bw'Uburayi wo urashinjwa gushyiriraho Israel ibihano bya nyirarureshwa. Joseph Borrell wahoze ashinzwe ububanyi n'amahanga akaba na vice president w'umuryango w'Uburayi yashinjwe uyu muryango gushyigikira Israel mu ntambara ihanganyemo na Hamas, avuga ko ari byo bituma udafatira ibihano bikakaye iki gihugu. Yavuze ko urebye ibihano by'umuryango w'Uburayi wafatiye Israel bitangaje ko Israel ikora ibibi kurenza Uburusiya ariko yikaba nta bihano irafatirwa. Ati byo Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yakoze birenze ibindi byaha byose twaba twarahannye. Kutagira icyo dukora kwacu bitangiye kwerekana ko dushobora kuba dufite uruhare mu biri kuba. Joseph Borrell yakomeje avuga ko intwaro nyinshi zikoreshwa na Israel zikorerwa mu Burayi ariyo mpamvu ibihugu byinshi biba bidashaka kugira icyo bikora ku ntambara iri kubera muri Gaza. Intambara Israel na Palestine yatangiye mu 2023 ubwo umutwe wa Hamas wigaruriye aka gace ka Gaza wateraga muri Israel ukica abantu barenga 1000 ndetse ugafata bugwata abarenga 200. Israel nayo yahise itera mu gace ka Gaza aho iki gihugu kimaze kwica abarenga 60,000 muri ako gace. Netanyahu we ntavuga rumwe n'igisirikare cya Israel ku kwigarurira Gaza yose. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko Israel igomba gutsinda burundu Hamas muri Gaza, ariko umuyobozi mukuru w'ingabo za Israel kimwe n'igice kinini cy'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare barwanya igitero gishya cyo kwigarurira aka gace ka Palestine. Umuyobozi mukuru w'ingabo za Israel Eyal Zamir yemeza ko Israel irimo irashaka kwerekeza mu gico muri Gaza. Cyakora Benjamin Netanyahu we akomeje guhatira kwigarurira aka karere kose, cyane cyane umujyi wa Gaza ndetse n'inkambi ziri hagati mu karere ka Palestine. Ku mugoroba wo wa kabiri ingabo za Israel zongeye kwibutsa ko zidashyigikiye ibikorwa byo kubutaka mu turere dutuwe cyane muri Gaza ashobora kubafungiye imbohe, ahubwo zihitamo gukomeza kugabanyamo ibice hakorwa imihanda mishya no kugaba ibitero bifite ikintu runaka bigendereye. Umugaba mukuru w'ingabo za Israel yaburiye ko ikwirakwizwa ry'imirwano rishobora gutuma bamwe mu bafashwe bugwate na Hamas batazigera baboneka. General Zamir yahise akangisha Minisitiri w'Intebe ko ashobora kwegura ku mirimo ye. Netanyahu na General Zamir bahanganiye mu nama y'umutekano yarangiye ibiro bya Minisitiri w'Intebe bisohora itangazo rigufi rivuga ko IDF yiteguye gushyira mu bikorwa icyemezo icyo ari cyo cyose cyafashwe n'inama y'umutekano. Intambwe ikurikira rero itegerejwe kuwa kane isaa 12 z'umugoroba ku isaha yo muri Israel, aho inama y'umutekano wa guverinoma ya Israel bivugwa ko igizwe n'abaminisitiri b'intagondwa igomba gufata icyemezo. Muri rusange ngo iyi nama yonyine ubwayo ishobora gufata icyemezo cyo kwagura ibitero. Abantu barenga 100 baburi irengero nyuma y'imyuzure yatewe n'imvura idasanzwe yatangiye kugwa ku itariki ya 5 ni ku munsi w'ejo ikibasira leta ya Uttarakhand mu majyaruguru y'Ubuhinde. Ni mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje muri aka karere nyuma y'uko amazi menshi amanutse avuye mu misozi akuzura mu mudugudu wa Dalali agasenya imihanda n'inzu z'abaturage. Umunyamabanga mukuru wa leta ya Uttarakhand Pushkar Singh Dhami yabwiye abanyamakuru mu gitondo ko nubwo hari ababuze ariko hari abandi bagera ku 130 barokowe. Abayobozi bo muri iyi ntara batangaje ko mu baburi irengero harimo n'abasirikari 10 bari mu kigo cya Siri nubwo imirimo yo kubashakisha nayo ngo igikomeje. Uttarakhand iri muri leta zikunze kwibasirwa n'inkangu n'imyuzure ndetse mu 2021 abarenga 200 bahitanywe nayo. Mu 2013 nabwo yibasiwe n'imyuzure yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi isenya imidugudu n'imijyi myinshi, abandi benshi baburirwa irengero. Dusoreza amakuru kuri Iran yishuwa cyekwagaho kuba maneko ya Israel. Ibitangazamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko Rozbeh Vadi washinjwaga kuba maneko ya Israel yishwe nyuma yo gushinjwa n'urukiko guha Israel amakuru yerekeye umuhanga mu bya nucleaire wishwe mu gitero Israel yagabye mu kwezi kwa 6 muri Iran. Rozbeh Vadi yishwe kuri uyu wa 3 nyuma yuko bitegetswe n'urukiko rukuru ndetse amakuru akavuga ko hakurikijwe inzira zose zigenwa n'amategeko mbere yuko yicwa. Cyamakuru cy'urukiko rwa Iran Mezan cyemeje ko Vadi wakoraga mu kigo gikomeye kibanga cya leta ya Iran yahamwe n'icyaha cyo gutanga
makuru ya Irani muri Isiraheli. Iki kinyamakuru cyatangaje ko Vadi yakoze ibyaha byinshi byahungabanyije umutekano w'imbere mu gihugu no hanze, bikaba byarateje umutekano muke n'imvururu. Bivugwa kandi ko yifashishijwe akajya ahura n'abakozi b'urwego rw'ubutasi rwa Isiraheli ndetse bakaba barahuriye muri Autriche inshuro 5. Igihano cy'urupfu kubashinjwa kuba maneko za Isiraheli muri Irani muri uyu mwaka cyahanishijwe benshi, aho nibura abantu 8 bamaze kwicwa muri ubwo buryo mu mezi make ashize. Ibitero bya Isiraheli muri Irani byo mu kwezi kwa gatandatu byamaze iminsi 12 impande zombi zihanganye, bisiga bihitanye by'umwihariko abasirikare bakuru n'abahanga mu by'ingufu za nucleaire muri Irani. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, uyu wishwa akekwaho kuba maneko ya Isiraheli muri Irani niwe dusoreje iyi gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 6 z'ukwa 8 kwa 2025. Ni Jean de Dieu Kanija bonda abashimiye ko mwana yakurikiye, ndabarike kureba ibindi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.